米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Tarlamikan siya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohay a romial. Nanay maru ichen no mita ko suar no kawas. Ato maru sapahlama no mita anini a romial. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I Efeso Sakatulu at Jepang tusa kusabaw at tusir suasa. Pakani i PTR ita iji Kristoan ko sakatanagtag no parutswa ita at saay paska amiraor i kaayaw no kawas saan. 以弗所书第3章12节说，借着基督信靠他，我们得以坦然无惧地来到上帝面前。Salikakao, pakani ipitier ji Yes Kristoan, mapaorip kita a malayap no kawas, ato mikapot jingda ititaanan. Urasaka, kimmer ko farutswa ita a awa ay ko talaw, amisi ayaw do masa mamaanay a lemak no orip. 借着信靠耶稣基督，我们蒙救恩，被主所接纳，并且主与我们同在。因此，我们能够无所畏惧地面对生活中各样的遭遇。米多伦吉达，我们一起来祷告。Sila itay a wama a kawas, talamikan siya kami, mautsur numiso ko lengan awawa iso ji Yes Kristo, ami paurip i tamyanan o jiraraway a tamlaw. Nanay mararir a pakipalutsoan no niyam kunini a tatamaanay a mikumi no miso. Ta tanugta ko pasoolin no palutso no niyam amiditamo to katsatay a palohay a romial. 恩典的上帝，我们感谢你赐下独生爱子耶稣基督拯救我们这有罪的人。愿我们时时纪念你的奇妙恩典，使我们有坚固的信心迎接每一天。Pakai ni i tatamaanay ang nganganutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。